I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jednu epizodu Minecraft proživljavanja. U ovoj epizodi ćemo praviti jednu dekoraciju ispred kuće, kao što možete primetiti, imam 30 levela, imam kofu sa vodom i nabavio sam ovog lokvanja i malo je trske, pošto mi ne treba. Tamo ima dosta ovih lokvanja, uzeli smo ovo će nam trebati za zastave. Dosta. Znači, napravit ćemo kao neku malu baru ovdje, ali pre toga ovo moramo sve lepo zatrpati. Pa se mi vidimo kad budem ja ovo sve lepo ovdje zatrpati kao kulturan čovjek. I evo ljudi, vratimo se, znači napred sam lopatu, ovo ovdje sam prokopao i idemo ovo ovdje malo da zatrpamo. Zato što je ružno, zato što ćemo napraviti kao neku malu baricu sa ovim okvanjima i mislim da će to izgledati lepo, a ako ne izgleda koga, šišom polomit ćemo i što, eto. Evo ovo, ovdje, ovako. I ljudi, da se zahvalim, bližimo se 300 pregleda na kanalu, što je super. I ako hoćete, predložite dole u komentaru koju hoćete igricu da snimam, ali vidjet ćemo, znači, predložite vi dole, a ja ću da vidim da moj komp možete da podrži. Znači, slobodno dole predložite koju vi bi voljeli igricu da gledate kako ja igram i komentarišem, pa možda se baš desi i da se meni svidi i da možemo da snimamo, pa. Ali vi ovo da zatrpam, pa vi dole predložite. Ovako da zatrpamo, da se ne vidi ovdje ružba. Tako. Sad ćemo ovdje napraviti malo. Ovdje sam visoko, ne baš mnogo malo. To, ali prvo moramo napravimo ovo. Da bi imali beskonačan izvor vode. Jedan potato. Jedan možda meso, to je više. I evo da mi napravimo ovdje tu baru. Idemo mi da legnemo da odspavamo. I evo ljudi, spavali smo. Evo, zora je svanula. Ajmo mi da napravimo taj naš potočaj, ne da pevamo ovdje. Ne, ovako vodi se spore i kopa. Bit će malo već ovog lupa ovako. Lup je oblik, previše mi ravno izgleda. Šta je sad ovdje? Ovdje ne valja. Aha! Uzmi vodu. Sad ne valja ovdje. Ja uzem vode. Možemo da ovako ćemo ovako uraditi. Vidite kakav sam tata mata zavizala, bre sve. I da ovdje treba staviti. Evo da ništa, Sve sada ovo moram se postaviti. Pa već je dobilo neki lep izgled. Mogli bi možda ovdje da produžimo ovako. Sam vam diram da bi ne ispadne ovo ružno. Ali evo, šta se mora se. I evo ga taj potočić mali, koji će biti malo za ukras, malo za zelene, malo za kurčenje, sa kurčima. Idemo opet tamo, da uhvatimo ovu vodu,
Znači, ponovno napravite neku ivicu, ja da snimam, predložite dole u komentaru. Jao, fuj. I ajmo. Ne bre. Šta sam to? Ne, beži bre. Ha. Gledaj sam opet poloviti se, a nisam. Stavit ćemo samo ovdje i ovdje poloviti. I ovo dole ću da polovim, ali kad budem prvo ispekao kabelsom, pa kad budem dobio stol, pa kad ja ovdje dole budem polomio, da ne izgleda ovako ružno, mi se vidi. I ajmo ljudi da ovo ovdje završimo, da završimo klip. Ovdje ovo polovimo ružno, samo stol, vidimo kako sad to izgleda. Eto, baš je lepo. Dobro ljudi, to bi bilo to za ovaj klip, hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem. A do tada, čao!